So mga igsuon, kining atong ebanghelyo naghisgot og kanibang sitwasyon diin ang mga tao sa panahon ni Kristo proud kay sila nga nagtan-aw sa templo nga ilang gibuhat nga gidayan-dayanan og daghan kayong mga mahalon nga bato og mga nindot kaayo nga mga halad ngadto sa Ginoo. Nya misulti dayon si Kristo nga kining tanan nga inyong nakita way usa nga ibilin ani tumpagon gid ning tanan. Usahay kita sad plus nako rono ika 57 na ni nako ka tuig. Usahay maghisgot-hisgot sad ko nga kanindot sad no sa nahitabo. Libre na kuskaon, libre puy-anan, napagidaghan kayong mga halad, mga offer. Ayan ano? Kanindot sad no? Wa na koy gastuhanan kay ang mugasto ang mga tao na kanindot sad. Nya pahinomduman din ko sa Ginoo, hinomdumin ni siya no nga way usa aning ibilin mga matay gining tanan nga naas imong atubangan. Bitaw. Mawa gining tanan, matapos ra gining tanan dinhis kalibutan, apil na sad ka. Mao na nga di gyud maayo nga ang atong sigihag tan-aw nga nindot mao ang binuhat og hinatag sa Ginoo. Ang nindot gyud kay natong tan-awon nga nindot gyud mao gyud ang naghatag. Ano? Unsa man ko, hinatag ko sa Ginoo nga ninyo o ako'y naghatag? Hinatag. Kamusad, hinatag sad mo sa Ginoo nga rin ako. Labi na tong nagmanyanitag purting sayuha, naungo sa bulhoon. Di mga tog, bitaw. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga kapaisano sa akong classmate. Katagilungsog di ay ni akong classmate nga si Father Lidio Filisarta. Iyang gidadin iyang mga kaigsuonan aron magmanyanita. Salamat, pero kamo pulos mo hinatag sa Ginoo sa madugay sa madali, mga tapos ra gyud mo. Way usa nga ibili ninyo. Nyaganha ko diha malipay, nya mao na nay akong tuburan sa kalipay. Uy, ini kawagtang wa na koy kalipay. Di ba? Mao na nga nindot kayo nga makasabot ta unsa man ning kinabuhi nga atong gisaulog year by year pinaagi og birthday celebration. Para nako ang kinabuhi mahimong makahuluganon basta naay kamatayon. Ora gyud na siya. Basta naay kamatayon ang kinabuhi mahimong makahuluganon. So ang naghatag og beauty sa kinabuhi dinis kalibutan mao ang kamatayon. Saman mo, agree, disagree? Mulikay gani kas kamatayon, amawad-an sa kas kinabuhi. Di na makaka-appreciate sa kinabuhi, kay wa naman kamo ilas kamatayon. Nya magsige kag likay sa kamatayon, ang imong kinabuhi matag adlaw, mura na hinuog patay. Wa na kay kalipay. Ngano man? Kay ang kinabuhi ug ang kamatayon, they are inseparable partners in this life, in the world. Nagkuyog gid ning duha. Ingna na imong tupad. Kanusa ka mamatay. Og moingon gani siya, og muuna ka okay ra pod. Kay mga matay magitang tanan. Nindot kay na siya nga hisgot-hisgotan dias pamilya, ang banag asawa maghinisgotay nga nusa ka mamatay dong no, nusa ka mo abot ang imong kamatayon, ang imo sa kaday kanusa ka ana. Ngano man aron maka-appreciate ta nga kini ding kinabuhi dinis kalibutan gamito nato alang sa pagpangandam sa kamatayon. Mo na siya. Kung ako karon nagmisa, ni mata kog sayo mga alas 3, aron sugaton ang magmanyanita nga mupukaw nako. Dili tungod kay gusto ko nga mahimong
Musayog yung mata kay aron healthy kanunay, mag-exercise aron healthy. Dili ay. Ni mata ko aron mangandam sa kamatayon. Kamo sad mag-exercise, mag-jogging, mag-gym, ana pagpangandam nas inyong kamatayon. Na mag-jogging yung maayo para may kong nindot ni kamatay. Lagsik ba? Kamo sang nagtrabaho, may trabaho mo pagpangandam nas kamatayon. Kamong nanimba karon, nanimba mo dili aron mutaas ang kinabuhi kung dili mangandoy nga maandam ko sa akong kamatayon. Di ba? Nya mo na rin inyong gibuhat. Ako sa doon, nag-celebrate ko sa akong birthday, aron pag-celebrate, nga hapit na ko, nahiduol na ko sa akong kamatayon. Kay kasagaran biyaros mga matay, na biyas 40 ngadto sa 70 anyos. Nya ako 57 naman, di, nadyo ko tunga-tunga sa mga patyonon. Kuyog aning niang nanimba karon. Nabitaron di ang nangamatay, ang ako ganing gibisahan gani, atong ang gahapon, kuan man gani, 29 anyos. Oh, patay na. Kani pa bang 57? Nyag magsige pa ko gunahuna nga mutaas kinabuhi, basin hinog din ako ma-enjoy sa akong kinabuhi. Nakaron unsaon man pagpangandam para sa kamatayon. Unsaon paggamit ang atong kada adlaw nga kinabuhi aron maandam tas atong kamatayon. Ato ra gyung model mao ra gyud si Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo para andam kay sa iyang kamatayon, ang pagtuman sa tanang sugo sa iyang amahan. Kita sad ang ato sang buhaton magsigi ra gid tagtuman sa sugo ni Kristo, kutob sa mahimo. Pag manyanita bitaw nila karon naamon to sila gibasa nga gospel reading, makatandog baya ang unang pagbasa sa basahon sa Makabeyo kadtong usa ka inahan nga naay 7 ka anak nya gimartir sila. Nya ang inahan mo'y gasigig dasig sa iyang mga anak nga pagpakamatay mo, pagpakamatay. Ang namatay gyud ang iyang 7 ka anak. Siya mo'y gasigig dasig. Sige dong, pakamatay. Ay gyud kahadlok, magpakamatay ta. Nya unsay gibasihan sa inahan? Ningon ang inahan, ay jud kog pangutan-ag diin kagikan. Kay wa ko kahibaw og diin kagikan. Wa ko kahibaw og nganong niabot ka. Nganong nisod ka sa akong sabakan, wa ko kahibaw ana. Pero kahibaw ko to siya gud kay nagkuan man to sila gud. ang madre mingon padir, wa jud ko kahibaw nganong nisod ni. Kami mo'y gasigig kuyog, ha, mahimo. Di ang ang iyang gipasabot ato na kanang atong gibuhat sa babae o sa laki, kanang gitawag sexual act. Di man gina mo bunga kung wa gyud ang Ginoo nga naghatag sa kinabuhi. Wa ginay kapuslanan. Wa gyud. Og nakahibaw na ta ana nga wa ginay kapuslanan. Di gina mo bunga kung wa gyud Ginoo. Mao tong niingon ang inahan ay mo kahadlok nga mamatay kay ang inyong magbubuhat nga mo'y nagbuhat sa kabituunan sa adlaw sa mga bukid ug sa dagat nga di gyud mamugna og tao. Maorasay muuli niining inyong kinabuhi nga karon kuhaon aning ni ang mga lampingasan nga emperador. Ay sus, kadtugong iyang ikaupat nga anak nga laki nga giingon nga og di ka mo tuman sa among sugo, putlo na og di ka mo kaon aning ni ang karne kay hugaw man to nila para ang karne, mao man to ilang gitawag og blasphemous Ginoo basta mo kaon kag karne. Ingnan gud niya ang katong tigkuan niya, ingon man putlan siya siyang dila. Wa pa gani kaabot sa dool, gidawal na niya yang dila sa putlan, putlan. Okay ra jud kayo. Kamo, putlan mo ros dila. Okay ninyo? Okay? Dili? Labaw na ko, di ko. Pero nindot kayo, basta makasabot na tani. Basta makasabot na bang? Pag mata na ko karong buntag, mingaw pa kayo ang palibot, na malandong nako. Ngayon ko, Lord, wa jud ko maghunahuna, nagikan atong dito ko sa bukid,
nga igo ra jud ko ditong manirador og langgam, suroy-suroy atong kakahuyan, kabanwaan. Nga karon maghigda na ko dinhi or mobangon ko sa usa ka lawak nga lawak kuno sa parish priest. Nako sa una kulba kay ko magtan-aw og pari. Murag para nako mura na jud kong nakakita Ginoo. Karon demonyo ra man dayon. Ni ana jud ko sa pagkapari. Ko dakuas grasya no. Sus diha may nikanta. Diha nikanta ba? Kantahan ko. Di pag-abli nako, ang ako ra man sa dayong mga kuyog diri nako na ang mga demonyo sang utro ay nangantasad. Pero biya way tayo kanang malipayon kay mi. Nako, ana naman ko yung mga kuyog nga kunuhay nagmahal ba? Nagmahal kunuhay. Di tininood ng ilay, nagmahal gito sila nako kay do naman dito ni apil og kanta nga. Wa gyud mo kanta ga sige ra siya hilak. Nako unsa man ning inyo day gibuhat? Nagkanta mog patay o nagkanta mog buhi? Mura maghapit talaga ko kantahig pahulay nga dayon. Sige man og hilak noon. Sila naman oy gahilak, ako naman oy nagkatawa. Nya pag naog na namo dire, naog mi. And is father manaog ta didto nako. O di ay di lang ko manaog kay ano sing di kay importante jud kang manaog ka. Kay naaday kunoy mo manyanita sus pag abot diri nagpangitain sa asa naman tong nagmanyanita. Asa naman to. Ang kana bang kini nga maong activities nga gihanay tingali hangtod karong gabi makaingon jud ko nga di jud ko angayan. Sisyano nga natawo dito sa kahugan sa Pangdako. Sisyano nga anak ni Severo og ni Valeriana nga maglisod gani migkaog katulos usa ka adlaw nga magsigi ra gyud og pangita na mga ubing saag og mga balyakag og mga bot iapil pa usahay ang badyang og kaon bahalag mamaga ng bakba nga karon naanay mga tao nga maghago magdagandagan ba ay mantuhay am tukay padaning padersyano nako hilasan nako Lord no hilas kaayo dili angayan pero ang naghimong angayan mao ang Ginoo mo na dili ko mo claim ani nga ako ni nga angayan ko ani kung wa pay Ginoo wa sad unta ko karon mo na kamo daig mos Ginoo aya mog daig ni Father Siano. Diri lang ihatag ang inyong mga offer, Father Siano, kay dadon ko na ngadto sa Ginoo. Di ba? Na, sa mailad lang. Okay na karon, perting daghanang nihalad. Karon ugma mo palit nako sa atong mga ihatag sa atong mga kaigsuonan. Nya karon sad ang ato sang kanang giandam nga pagkaon gatuom sa kog daghan ang manimba karon wa man sa day nanimba kayo daghan kay tagiandam nga kanang pagkaon karong buntaga hinatag nis mga tao nga mihalad ngadto sa Ginoo pinaagi nako lipay kay ko ana nya ato sa nang ipanghatag ngadto sa uban nga dili tingali gani makahunghong ngadto aning mga tao nga nanghatag nga rin ako aron ipanghatag sa mga taong tinuod nga nanginahanglan aron mudaig sad sila sa Ginoo makapasalamat sa Ginoo. In short, ang kinabuhi di ay kinahanglan gamiton nga maningkamot ta nga daygon ang Ginoo. Daygon gyud ang Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. Unyag magsige na kadiyag pangiskis imong kilay, magsige na lang kag pakolor sa imong buhok, magsige na lang kadiyag pakita-kita na imong pusod. Anang imong dinhiane, kinsa may imong gipaabot nga daygon ang Ginoo o ikaw? Di ba? Magsige na lang kung pangnabong ani mga dagko kayong mga alahas niya diri hasta magmisa ko dagko na kay glusok akong alahas. Kinsa may akong gustong daygon ang Ginoo o ako? Depende ninyo. Bika mo karon kinsa may inyong gustong daygon. Maghimo kag balay, dako kay kag balay ninduto nimo imong balay. Kinsa may imong gustong daygon, ikaw o ang Ginoo? Nya istrikto ra ba kay kamo pasod sa imong balay? Butangan gini mo dito, beware of dogs. No trespassing. Kinsa may gusto nimong daygon, ang Ginoo o ikaw?
Kisa may gusto nimong tahuron, ang Ginoo o ikaw. Muna kining mga martyrs, ang mga martyr, nagpakamatay para sa Ginoo, dako kay silang nahatag na kaayuhan sa kalibutan. Ako nangandoy man sad kong mamartir. Nangandoy ko eh. May tagdi madayon. Bitaw, nindot kayo. Nindot kayo ng mamartir ta. Nga naman, gawas nga mapapas ang tanan nimong sala, outright, ditso pa jud ka ngadto sa langit, nya ang dugo sa mga martir maoy mipabaha og bunga og mipakaylap sa simbahan nga niabot dinhi sa San Vicente Ferrer. Aun sa nindapita dinhi. Oh, San Vicente, Liluan. Oh, niabot dinhi. Tungod nas mga martir, apil na anak kani sila si San Andres Dunglap. Mao ni akong dungan pagka-martir, San Pedro Calungsod. Ngani niya atong kuan pag anniversary man ni atong pag Thanksgiving. Ana. Nakaron unsaon man nato aron daygon ang Ginoo kanunay. Ayaw gyud higugmaa ang hinatag sa Ginoo, labaw sa Ginoo. Hinunua, higugmaa ang Ginoo ug ampingi ang iyang mga gihatag. Subuna ko ha? Ayaw higugmaa ang Ginoo, ang mga gihatag sa Ginoo, labaw sa Ginoo, higugmaa noong Ginoo pinaagi sa pag-amping sa iyang mga hinatag. Nganong di man nimo kusion ang imong anak? Nganong di man nimo latuson ang imong anak? Nganong di man nimo yaw-yawan ang imong anak? Kay ampingan nimo ang hinatag sa Ginoo. Nganong imo masang latuson? Nganong imo masang kusion? Ingka akong giampingan pa der. Nya nangalarot naman ang panit ana, nanugo naman na. Amping pa ka na. Nganong di man ko magpalaygit isip asawa? Nganong di man ko mag-inom og pills? Nganong di man ko mag-aborsyon? Kay ampingan nako ang hinatag sa Ginoo. Ikaw niya, porti naman imong daghanag anak, ampingan nako ang 15 kabuok nga hinatag sa Ginoo. Nga naman din, tungod lang kay ika-15 na di na makahatag og kaayuhan sa kalibutan, na magani may membro gani sa COVID, nga COVID-G, nga pilatos la kabuok, 11 kabuok, nya siya mo ika-11, nya karon one of the best, nya ika-11. Ako ikatulo nga anak sa 5 ka mo nagsuon. Ang tanawa lang. Nakahatag magkadautan sa kalibutan. Oy, ang uban karon 2-child policy, ang ikatulo di na makaayo. 1-child policy, ang ikaduha wa nay ayo. Galabon tas Ginoo kay abusado na kay tas tanan ug pug-on tas pug-anan. Adto niya ta makamatngon nga wa gid tay mahimo, pug-on ra di tas Ginoo, patyon ra gid ta ug mga matay ra gid tang tanan. Una sugod karon ampingi na ng inyong tupad kay wa ka kahibaw ugma naa pa ba na diha. Kay matod pa ni Kristo matumpag gining tanan, kanang inyong balay ampingi. Unsaon man pag-amping ang balay? Ipaambit sa imong silingan nga way balay. Pasudlas inyong balay ang mga way balay. Kanang imong pagkaon, bugas, kwarta, ampingi na. Pinaagis pagpaambit ngadtos mga way bugas ug way kwarta. Dili kay pagsigig tigom ana hangtod na lang agup-upon unya ang imo pag yung mga sobrang pagkaon ilabay na las basurahan nga tuay daghan in taon nga gasigig ladok sa hangin nga wa gyoy sod nga pagkaon. Hilas kay ka nga magyabo og pagkaon. Mabita na no? Ninduta na. Istingin na ninyo. Iniguli ninyo. Di ba buwa na gyud mo'y bugas may bilin.
Testingin ninyo, pasudlan at tanan ninyo mga silingan nga way balay, dahil inyong balay, di ba? Purti ninyong aligriha. Di jud ka magningaw. Karon, ningawon man ka. O di mo uli imong bana, magsigi man kag hinuktok. Asa na katong animal? Asa na jud kato? Kalunli na ko diri. Nya dako kay imong balay, suroy-suroy ka, kalunli na ko diri. Pasudlar ko na imong mga silingan nga naa sa squatter, di jud ka mahinumdom sa imong bana og hain na to. Malingaw ra jud ka. Nya before you know it, nakaanak na ding imong bana dito sa diyang silingan, no? Hindi ra gyud ka mag-uol kay ngano man naanad naman sa kang daghang tao sa inyong balay. Apil ang anak sa imong bana. Welcome, anak sa mga panuay. Ngari na mo. Pero bisan pa mag-anak ni sa panuay, gasa nis Ginoo kay naa ni kinabuhi. Ang gahimo lang ani nahimong panuay. Pero di gyapon ka masuko. Nya kay di naman ka masuko, mahisama na ka sa usa ka martir. Martir. Ang martir gidagmalan sa iyang isig katao pero wa masuko, miantos hangtod mamatay. Gani midayeg pa siya sa Ginoo nga gipadad-an siya mga tao nga mopatay niya isip martir. Nagpasalamat oy. Ay na imong bana nga dokiro ka istanan. Salamat dong. Salamat gyud kaayo. Kay nahimo jud kang channel of life to our neighbors. Di ba? Nawa mo ka, G? Oo na siya. Kaysa magsigi kag kasaba niya. O kining tanan mahitabo lang kung mo appreciate ta sa kamatayon nga mobiya ra ta dinhi, pero ang nindot ay inigbiya nato ang mga tao maghandom sa kaayos Ginoo tungod nato. Sama ni Bishop Chupilo Camumot, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, naghandom ta sa kaayos Ginoo pinaagi ani mga tawhana. Ug mamatay ko karong gabi ambot maghandom baka mo sa kaayos Ginoo tungod kay naagi dinhi si Father Siano. Ug magsigi mo ingon, salamat Lord, wa na gid in town diri. Salamat in town. Or magsige mo ingon, salamat Ginoo nga gipahapit gito nimo diri sa Father Siano, una pa nimo gipasaka diha sa impierno. Gipasaka diha sa langit, no? Inana, kamo sa kuno, mawa mo sa inyong silingan, makapasalamat kang inyong silingan tungod sa inyong pagkasilingan niya. Makapasalamat. O magsigig handong nga kanus-a man ni mamatay ning buang-buang perti man ning kuana maldita ha. O ana, perti man ning igihana. Kana kang inyo rong mga sigkatao nga nangutang ninyo. Karon tuiga makapasalamat ka sila sa Ginoo tungod kay kamo maoy iyang nautangan. Makapasalamat dili. Depende ninyo. Kining paghalad ngadto sa Ginoo dili dinhi magdepende sa gidakon sa kantidad, dili sad magdepende sa klases gihalad. Ang gipangita diay sa Ginoo kung nauban ba ang imong kasing-kasing sa paghalad. So dia gibasis kasing-kasing kamoron muhalad man morono kay misa man na may sibot iana didto. Kumusta man inyong kasing-kasing? Mukuyog ba? Inighuog ninyo sa iyong halad? O mahibilin? Ang halad ra mo'y masod sa sibot? Di maapil inyong kasing-kasing? Apil. Apil? Apil. Maayo. Yan, nakasabot mo ana, og maapil. So, muna, dinis atong parokya, ato ginang gi-magnify, nga ang ato dinhing paagis paghalad, mga donations, mga kanang gitawag natog bayad sa sakramento, atong gitawag og love offering. Love offering. Pasabot, ang gugma gikan mas kasing-kasing, og mo-offer gani ka, kanang binasigis imong gugma. Kay magunsa man og muhatag kag 1 million, pero wa gyud ang imong kasing-kasing. Nyaon sa may mahitabo ko na ang atong kasing-kasing. Maliwat ta ni Kristo, maliwat tas mga santos. Sa unang pagbasa doon ay gihisgutan dinhi nga doon ako no'y pila to ka tao? 100
naminaw mo sa first reading? Na, wagi klaro, hasta ako, wasay klaro. Ingon siya nga, doon na kunoy, nadungog niya ang usa ka tingog gikan sa langit, dinago, nag-awit bag-ong atubangan sa trono, ang upat trono og sa upat ka buhing binuhat. Wala kunoy makamao, gawas lang niadtong usa ka gatos og kapatan kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas. Ingana ba? Nya, ang nindot kay diring gibutang mag-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. God is love, di ba? God is love. Nya, kay God is love man og muhalad sad ka gikan sa imong kasing-kasing sa to pa kuyog kas Ginoo, kuyog sad ang Ginoo sa imong paghalad. Nakaroon kung muhug ka dinhi uban ang imong kasing-kasing. Nakasabot gyud ka nga gamito na sa simbahan para sa kaayuhan sa katilingban. Nga inig-uli nimo sa imong balay, nakit-an man nimo tong nangutang nimo nga wa pa bayad-bayad. Ni nakadungog ra ba kag nakadawat na 13th month pay og sa bonus? Unsa man, paninglan o dili? Gitubag. Nihalad na ka diri ha, kuyog imong kasing-kasing. Unsa man to, imong paninglon o dili na? Dili. Depende ninyo. Dili lang kuno paninglon, maghuwat lang bayaran. Naningil gyapon ka na. Sa imong hunahuna, duha biya ni kabuk ang atong aksyon na hunahuna, o tulo di ay, hunahuna, pulong o buhat. Kanang maningil ka, pulong man na imong gamiton. Pero kung nasa imong unahuna nga maghuwat kang bayaran, naningil gyapon ka. Muna nga niingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gyud mo pag-expect og bayad. Aniingon magani siya, kung kamo sana mualagad, mo trabaho, ayaw mo pangayo og suhol. Kanang pangayo og suhol, di man na sunahuna agad kanang pangayo. Di man na sa bakba lang, gasugod na sunahuna. Kana bang mag-expect ka nga ni trabaho ko ron, suhulan yung koron ani. Karon ba, pre karon gud gabarog ko diri ko kaniron, human ako aning dupa-dupa, kulikta giniron. Ana, kanang di na sunahuna. Muna usahay ang atong aksyon motivated sa atong expectation. Anya inig abot na sa panahon nga ning kunuhay ni abot na ang imong gi-expect. Pagtan-aw nimo wa man muhaom sa imong expectation. Kay nag-expect kag 10,000, ang niabot kay 1,000 raman. Mag-uol ka dili. Mag-uol kay 9,000 ang wa diha. Unya katong wa mag-expect nya tagaan nimo 1,000, mag-uol dili. Perting lipaya. So ang gusto des Ginoo nga malipay ta kanunay. Amo na matud pa niya hatag uban sa imong kasing-kasing. Nya ayaw na paghuna-huna nga duna panay baos. Nabitay pipilasan nga mo donate nato, mo pika sa istorya ba ngani siya, Father, mo donate yung ko kay katubitang sa unang ni donate ko nimo diha sa inyong parokya. Sus nakadawat kog sobra pas akong gidonate. Nako kani patay gining tawhana. Iyang himuon ang donasyon sa simbahan para doon na pa siya madawat, patay ka niya. Unsa may imong himuon? Mo donate ko tungod kay nahigugma. Unsa ba? Tungod kay nahigugma. Kay nahigugma ko sa simbahan, nahigugma ko sa Ginoo. Kana diha ra kutob. Wa na. Nya kun ato ning gamiton sa atong relasyon isip diha sa inyong pamilya pananglitan, ang asawa magbinuotan ngadto sa bana, pero di siya maghuna-huna nga ang iyang bana in return magbinuotan pod niya. Kana bang ikalay pagbinuotan, ayaw na paghuna-huna nga kanang imong bana magbinuotan animo. Yang bana sad maningkamot nga magbinuotan ngadto sa asawa, di sad siya maghuna-huna nga ang iyang asawa musukli sa kabuutan ngadto niya kay magsinubayay naman unya mo ana. No? Ikamat mo nimo nga wa siya magbuhat sa imong gusto, moingon dayon ka,
Ako ba yung gibuhat ang tanan? Sumagod. Subay-subay din ka. Nya, ikaw, wag yun. Na, patay mo diha. Nga ginikanan. Ala, atiman na ng inyong mga anak, pa-eskwela ha, pero ayaw pag-expect nga mo pasar. Ayaw pag-expect. Labaw na gyud og mo expect ka nga ma-honor pagkagrabihan na gyud ana. Labaw na gyud kung matapnat sir na samot na gyud. Ayaw. Og mahagbong man okay ra na. Ang importante makapa-eskwela pa ba kaniya. Nya kung napa kay ikapa-eskwela, di paglipay. Unya mandong, unsa mandong, isa hagbong magyapon ma, isa ganahan pa ka mo eskwela, isa okay ra gyapon ma, isa kan nay estudyante, di gyud mapulag eskwela. Bahala nagpito ka tuig na diha sa grade 1. Basta sige yung eskwela. Sige pang baon, dagko pa kay baon. Adto ra ihurot sa computeran ba. Ana. Nya tapulan pa kay sa inyong balay. Di na mo importante. Ang importante, ikaw nga ginikanan, nihatag ba kaniya, kuyog ang imong kasing-kasing. Mao na importante kay diha. Muna ang byuda, sa iyang kakabos, matod pa ni Kristo, mihatag sa tanan nga iyang kabuhian. Doon na pa ba siya mapaabot? Ang pagsaway ragyo iyang napaabot ato, kano man, duhagod kadako, 2 cents ang iyang gihog. Nya nagtan-aw gong tanan kay kanigong halad. Mabitan na dinis atong simbahan ako nang gi-explain. Ang halad sa unang panahon, abisan gani sa atong simbahan gyud. Halad gani ka, mupaso jud ka nga ris altar. Una pag-abot ako diri, sige man ko tug dawat inyo no, mupaso gyud mo ba? Na may COVID, awa na lay pinasuhay. Mupaso gyud na ang muhalad. Mao to makit-an gyud ang biyuda ni paso man nya nakit-an man alalala ka pobre pila kay ihog ani. So ang tanang mata ni tan-aw niya ani hog din siya dito og duha ka dako kay mao ra man to iyang kwarta. Nagsaway to sila na tuga-tuga biyag halad. Unsaon to iyang halad? Duha ka dako. Unsaon para unsa man to? Bang uban ko dagko gihatag tag 10,000, tag 1,000, tag 100 ana iya duha ka dako. Pero ang Ginoo nga nagtan-aw nga kuyog day ang kasing-kasing sa byuda ato, nga ang byuda di ay mao na gito iyang kinatibuk ang bahandi siyang kinabuhi anang panahona. Oy, perting dahig sa Ginoo. Nanindutas iyang gisulti ni Kristo no. Niingon dayon siya diri, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Labaw. Muna ang atong love offering diha bitay niya man ni ato sekretary mo man ni naglektor ako na usay katawanan ato naman gibutangag mga rate di ba na ay very poor nakahinomdom ba mo ato tawa sa to opisina na dito magkatawa na sila uban kay mingon din sila nga hastilano kana ganing kadako sa daning gi pangayo ni father sunan ka nang 1 million 1 million ba? O kuan ka, normally billionaire ka. So 1 million ang imong ihatag. Pasabot og magpabunyag ka, 1 million imong ihatag. Dako na gamay. Dako. Uy, para sa mga bilyonaryo, ang 1 million, 1 centavo ra na Dako na. Ilabay-labay ra na nila. Kausara na isugal dito sa kasino. Wag tang na, wara na nila sa mga bilyonaryo. Kanang na ay tag 500 billion, tag 100 billion. Oy, kagamay anang 1 million. Awa di mo kibaw, pila ng 1 billion? Taon. Taon. Nahibaw mo? Kamao mo muhapa na? Oh, Jesus. Ang 1 billion, 1,000 ka milyon na. Unyag naa kay mga 500 billion, naa kay 600 billion. Mo value pa kas 1 million? Oy, mura na lang sinsiyo, gamay kayo. Pero para sa mga kabos, katong very poor, ang iyasang bayron nun sa ato dihang sakramento, 1 peso, hangtod 49 pesos. Nga naman, para sa very poor, ang usa ka piso, 40 na ka value. Kanatong kanal diya sa kilid, alsa-alsa man ang kanang kuanan na niya, kanabang tabon ba?
Kana diha ba nakaagi na mo diha? Ana. Kakita ko diha og kuan kana ganing mga bata nga may mga bata di maglakaw-lakaw ba. Kita mas lag piso, ingon nito sa kabata, oh nalaki, turo, ingon na siya nga, sige na, ukba, ukap na siya na, katong usay, puya ni, asam ni, turo, pag ukap yun, so din siya tos kanal, kamang din siya nga tos laom, ana, ingon sa tong usap, ay man, naa, ingon din siya nga, yan lagi to diri sa, naa, tabunan ang kanamo ron, ano ba niya, nakagawas gid siya, nakakuha siyang piso, purting yang lipaya ko ang piso. O niya, og musimba to siya diri. Niya iyang ihuog diri. Purting kamang niya tos kanal. Purti pag yung hugawa. Kadako value ato. Kakuha mo? Niya kaning pare. Og muhatag ni 1 piso. Na anay value. Wala. Wa. Nga naman. Gaya ka raman ko diri. Sige raman kong dawat kwarta. Joke. O na, di sa kumuhatag og piso eh. O na karon sa birthday nako. O makaabot pa ko 24 hours naman lay kuwang o makaabot pa ko sa kong birthday nisaad ko o nang ningkamot ko pag imbitar sa atong mga kaubang mga parishioners nga matuman akong wish nga makahatag ko 1,200 katag 5 kilo rice plus canned goods sa akong estimate kagabi murag makabot na nako ning tanan matuman na ni no na kompleto na ang 120 kasako na apagyoy canned goods. Ang problema lang nako karon makahatag bakog mga packed lunch sa packed meals para sa tulo ka misa nako ugma or misa diri ugma buntag udto ug hapon na namay ni angkon sag usa ka misahan balig 100 ka meals. So duha na lang. Murag mahimo ra gyud tingali na og di lang ni mamatay rong gabi una. Nya nganong ako man gibuhat, dako-dako nang gasto ha, sobra na mga 350,000 na nga gasto. Unya nganong mahitabo man na siya? Tungod kay daghan kaayong gustong muhatag nga di mangayog bayad. Magsigig ingon, Father, ay lag i-mention ha. Ako sa kunahon na, di jud ko mo mention eh. Haron sunod hatag na sad mo. Pero mo na ang Ginoo. Ang pagpanghatag na kuyog ang kasing-kasing, di ta mangayo og bayad, pero tagbawon tas Ginoo. Grabe kayo ang pagtagbaw sa Ginoo. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Ginoo, kini ang katawhan nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Kanang tawo nga manggihatagon, unya di mangayog bayad, pirmi ginang makakitag naong sa Ginoo. Lingian ang inyong tupad o. Karon ba, lingian ang inyong tupad, naong sa Ginoo inyong makita. Murag dili no. Nga naman, kay di pa man kakayo bang gihatagon. Og di kay ka manggihatagon, maglisod ka kakita sa naong sa Ginoo. Pero manggihatagon ka nga di gyud mangayog bayad, pirmi jud kang kakitag naong sa Ginoo, bisan diha sa mga tulisan, bisan diha sa kawatan. Bishop Chopilo Kamumot nakakita sa naong sa Ginoo diha sa kawatan nga iyang nasakpan. Nakita niya ang naong sa Ginoo, girespetuhan niya maayo, iya pag yung gipasaligan nga kung mobalik ka dinhi pangitaa lang ko kay bisag unsay imong pangayoon akong ihatag. Kanindot ana no? Na wagid mo makauyon so lagi manindog na lang ta. Pag humaghisgot ni Hesus nga ang kalibutan matunaw wa gyud bisan usa ka bato nga mahibilin sa iyang nahimutangan, murag maghunahuna ta nga hasta no, madatugan ko sa bato, niya, malunod ko sa dagat, mura ba ngilo kay paminahon ba? Pero iya dayong gisumpayan, sa dili pa ni mahitabo, kamo mismo, lutoson mo. Ang inyo unyang mga paryente, ang inyong higidikanan, inyong igsuon, maoy muunay o patay ninyo. Sa may gusto niyo, magunaw ang kalibutan o ang imong igsuon mo'y mupatay nimo.
Mas kuyaw no. Sunang ka imong ginikanan, imong igsuon, mo imo patay nimo. Karon ang mga ginikanan kusog na biya kay mo patay og anak. Kana ding abortion. Abortion ba? Unsa may nganong namabdos man ang babae, kabubuton sa Ginoo. Nya daghan kayrong mga inahan nga di na gustong motuman sa sugo sa Ginoo. Sila nay magbuot pila kabuk anak og kanus-asad sila manganak. Naman gani magpakasal kay nako mingon siya, kami father kinahanglan gyud nga 5 years ang distansya sa among anak. Naku, unsa man yung buhaton og 5 years ang distansya? Magtinan-away ra mo. Nga klaro kayo, maggamit mig pills, maggamit mig kondom, aron dili gyud manganak. Unya, hay naman ang kabubuton sa Ginoo. Kamo nay magbuot. Mao na siya problema diha. Kamo, unsa man? Kusog mong mudawat sa kabubuton sa Ginoo o masuko or musupak? Tama yun. Di mo magdumot ang mga tao nga musultis tinuod. Manalitan musultis sa tinuod nga baga kag naong, nga bati kag naong, bati kag batasan. Di ka masuko. Ay, tubag. Kung masuko ka, di wala ka mudawat sa kamatuuran. Eh, usaon man yun nga bati man yun kag naong para niya. Bati man yun kag batasan. Labi na yung maningil kas utang, awayon man ka para maimpas. Nya di ka masuko. Oh, mga naong ninyo, dali ka na masuko. Muna nga niingon si Jesus dire, pagbantay gyud mo, pagbantay mo, kay daghang mga tao nga magdumot kaninyo tungod kanako. Dumtan kita basta mosunod tas Ginoo, kay ang Ginoo mismo gipatay man gani dinis kalibutan, kita pang magsunod niya, dumtan kita. Nya mura ra batag mahingang ha. Kusog ra ba kitang moingon nga, unsa may nabuhat nako niya? Gatinarong man tako, gabuhat man tako sakto. Ngano man na siya? Unsa may sa nako? Ana, di ba? Mo na ato dayong, oy ayaw na kuno mo ana matud pa ni Kristo. Ayaw mo kabalaka. Matud pa niya huna-hunaa kanunay, ibutang kanunay, andama kanunay ang imong kaugalingon kay taralon kas mga hukmanan kinsa may mutaral nimo didto, kinsa mukihan nimo ang imo mismo kunong ginikanan igsuon. Para gud anang kami sa una, ako sa una, ako maginag-una-una dito sa among lugar o kanang serve sa simbahan. Nya mo na to, tukod ako katong grupo na mo sa kanini ang youth organization, Kahugan Youth Organization, mga November 1984, second year college pa ko ato. Kana rong grade 12, mao na ron ang level nako, grade 12. Mga grade 12 karon kasagaran wa pa man kayo ibuot. Ang ako sa una gabuot-buot na. Mo to akong gitukod to kay nahadlok man ko nga maunhan ko sa mga NPA. Kay mga NPA sa among lugar sige namang rinikrutay. Di ako sa ning kamot sa ko nga makarekrut kog mga batanon. Amo to tukod nami. Ang akong unang nahimong kontra, ang akong mga iyaan, ginikanan. Kay mo ingon man sila, unsa? Magsige mong tukod-tukod niya. Ikay nagpango o niya. Ug unsaon niya mo diha. Kay karon ra ba ang magpundok-pundok, kaliton lang rak-rak diha. Kay abig mga nagmeeting ba nga mga subversibo. Nakuha na sa mis kapilya mag-meeting. Mga bitaw na, anak bitas kapilya. Naala, nangasoko na. Bungkaga na. Doon na patoy usa sa amo dito mga uyuan nga gidadaan gimi og ulisi ba to usa tiyang gidab. Sa may pag ako'y muunay patay ninyo kaysa mga matay mo ana mga kamot ana mga buangon diha. Hununga. Hinilakay gud mi didto. Ako niingon jud ko, bahala nagmanghunong mo tanan. Ako padayon ko. Ang mo kuyog. Ang di mo kuyog, ayaw. Badto jud kog simbahan. Awa man sad mamatay, niabot man o San Vicente. Nakaabot man gid ni abot lagaro sunod tuig, di ba kakuan ni patio San Vicente. Oh no. Bahala na.
ug mo'y pagbuot sa Ginoo. Basta ang importante maningkamot ko pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Naway kahadlok nang lisod bang og inang magbuhat ta sa kabubutos Ginoo niya nahadlok ta. Kay kanang kahadlok iyam nasyawa. Iyam ginasyawa ang kahadlok. Ang iyas Ginoo gugma, kaisog, kalig-on. Mo na kalig-on yun. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri ni San Juan ang iyang nakita kadto bitang kuan kadtong na anghel nga nagdala sa katapusang katalagman nya. Nakita ko niya ang kanabang mga tao nga nakabuntog sa mananap nga nagbarog sila dito kilid atong murag bildo nga sa to dagat ana presensya sa Ginoo ba nya na nag-awit sila ngadtos nating karnero nga bag-o pa sang giihaw pang iyang dugo dire. Ilang giawitan, unsa may ilang giawit? Tanawa ha, Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkakahibulungan sa imong mga buhat. Kahibulungan gyud kay nga naman og patyon ka, mudaog na noon ka, og daog-daogon ka, malipay na noon ka. Pagkakahibulungan, hari sa tanang kanasuran, matarong og matuod gayud ang imong mga paagi. Ang paagis Ginoo kanang muantos lang gid ta. Nya matuod gyud na, mao gyud nay sakto. Kay kung makig-away ka, bungkag lampini gyud mo. No? Asway sa inyong balay inigsinghag sa imong asawa, baho sag singhag, bungkag gyud na inyong balay. Pero inigsinghag sa imong asawa, antos lang. Tutuki lang ng naong nga mura nag leon. Paminawa lang ng baba nga murag plakang guba sig balik-balik. Ana. Ay katawtaran mo hilom na. Ini kahilom, hapyod-hapyoro ni mo gamay. Wakli-wakli pa to gamay. Madugay din amsa na mo wakli. Hangtod na buniyag na sad. Sunod tuig. Ana. O di gyud makuan. Mabungkag. Dili. Unsay pamaagi? Antusa lang. Kita di man ta mo antos. Kinsabay dili mahadlok kanimo Ginoo, kinsabay magdumili pagsangyaw sa imong pagkagamhanan, kay ikaw lamang ang balaan, muduol og musimba kanimo ang tanang kanasuran. Kana bitaw makakita na kas Ginoo didto tingali inig sunod ng kalibutan ba? Nga hasta tungwa kaila Ginoo mo kuana, mo yukbo na niya. Kay siya gid ay mo nagbuhat sa tanan, siya tuburan sa tanan. Maka-imagine lang ta ana, nya mao nay atong gihigugma ng Ginooa, mao nay atong gisunod din atam hadlok siya tag-iyas tanan, siya naghimos universo, siya mo banhaw nato, mahadlok pa ka ana. Kamo, mahadlok pa mo makubid. Ha? Ayaw kahadlok. Mahadlok kang makubid nga buhion ra man kag balik sa Ginoo. Di ba? Nya, sakto naman sa kasidad. Pwede naman ka. Di pa day pwede. Kaya naman, kung kita ka ng, sana, mura bitag, ay, usara day rason na nganong mahadlok ta, kay nagpakaginoo naman gud ta. Magpakaginoo na gani ka, ika na gani mo planos imong kinabuhi, ika na magbuot unsay mahitabo sa imong kinabuhi, nya imo nang pagbuot unsay imong gunitan, unsay imong i-let go, kana patay ka diha. Hadlok yun ka, labi na ang imong edad karon, 70 pa, nya gusto kang mahimong 90 imong edad, nya makubid ka, kuyawan mga ana, magsige mga simbako, ana. Pero 30 imong edad, nya moingon ka, ang Ginoo bitaw, namatay man 33, dol-dool na ko og mamatay ko, okay kayo. Yang nagsunod kas Ginoo ka, Kristo gani, matay gani 33, ako 60 na. Ay, so kadako na ginansya. Awa na, relax kay ka. Ikaw niya pa di na lang ta magtap-tap. Pagtap-tap gyapon pero bunga sa imong paghigugma.
Imo na nang tanaw ng imong tupad, taptapan ko niya kong naong Lord, kay di ko ni patakdan sa kong COVID. O ana, dili kay taptapan ko ni kay basig niya ni COVID, manakod ni nako, kuyawan ko ana. Ayaw. Butangan ko ning alcohol akong kamot Lord, aron inighikap na ko aning akong isig katao, dili na nimo takod ang akong COVID, mamatay na. Kay maluoy pag ko niyang matakdan, ako lay tagaig COVID Lord, ayaw lang ni siya. O kana, mo na inindot. Nya magtanaw kada sa ubang mga tao sa kanang ilang tanang COVID Lord, ihatag lang na nako. Nya kuhaan na diha gikan nila. Kana tanawa si Kristo, ningon siya ang tanan nilang pag-antos amahan, diri idakdak kanako. Ako'y magpalansan sa krus, nya ihatag kanila ang kuluwasan. Ako ang kamatayon, ila ang kinabuhi.